Urġbitni. Għajt, dak kollox. Okay. li taħseb. Mela, veru urġbitni. U, tipo, id-diski l-oħra tijak, okay, relatable ħafna. Imma din naħseb l-iktar waħda like, toqgħod titkellem fuq affarijiet vulnerabbli u tipo side tikka żejra aktar softs tiegħek li tipprova forsi taħbjana iktar mid-diski l-oħra. Tipo anka l-fatt li tgħid li għadna bżonn fajla tieħu tipo aspett totalment differenti mill-bqija tal-affarijiet li tgħid. Avalja you still hint. Okay, kien nitkellem English. Ejja, like. Tipo, you still hinted in the other songs, imma f'di is just like ħafna iktar raw. Just like xed naħseb. Like. Over relatable għax affarijiet li tipo jaddu minnhom ħafna nies u anke l-fatt li tgħid ma tafx x'tagħmel bħajtek jew ma tafx jekk tistax twassal x'imkien u jkollok il-biċċa fejn ansjeta kbira, mħabba kbira, affarijiet kollha kbar li kulħadd jibża minnhom tipo vera. Eżatt. Like dik imbagħad hemm fuq One Piece hemm karattru jismu Usopp. Usopp jisu like isir ħbieb mal-Giants. So jisa ngħid minix Usopp jisu like dawn affarijiet vera kbar ma minix ħbieb magħhom. Nafx kemm joħdu għan-nies imma like minnu bjera One Piece. Le, ma xorta. Ejja ma like eżatt. Sen. So inti minti xus. Okay, fim. Usopp isir ħbieb mal-Giants. Eżattu, inti tipo tibża minnhom iktar. Jien just għalla naqla xabija. Għafun kalfat li semmejt l-affarijiet tax-xogħol u hekk tipo. Tax-xogħol. Li ħadd ma ikollu bajt ikun vulnerabbli. U li kulħadd tipo they're like fake and presenting a mask. U tipo kulħadd jimpurtaħ minn xejn ħadd ieħor, kulħadd jimpurtaħ mis-soċjetà, meta inti tipo tipprova tagħmel li trid u tagħmel dak li tħoss li huwa aħjar għalik. Eżatt. U mhix xi ħaġa li jagħmlu ħafna nies, which is very true. Dik is-solid like għamilni affect illum bil-video. U staħseb fuq dik il-biċċa meta ngħid da meta għadu li biex nitfarasi fil-kodba meta kull ma rid nitfaħħa. Dik rajtni nitħaq, rajtek titħaqax bejt nitħaq. Like konna, like dik il-kulħadd titħaq. Dik tajba ħafna, like. Le ma vera sabiħa diska, like. U anka l-fatt li ġast turi ġiex aspetti f'ħaġa waħda. I mean, turi l-spektrum ta' kif inti bħala persuna. So, good job. Hers the king.